Jambo waheshimiwa, mjambo. Sawa, hapa niko Kulindi. Mkaaji anaanza kosa njia ya kupita na anakosa comportement sababu pori hatuna imani ya kukimbilia mpori. Huko wamekuwa na nia baende bakimbilie mu grand centre, lakini sasa vitu haviwezekane. Ndio batoto yetu sasa bazalendo banaacha na tukatia isanda banaikata. Na hapo banavuka kisha wanakata isanda tangu usiku ya kuchia leo na banasikia kama ba M23 wanakuwa kashaka. Ndio wanakata isanda ya hapa Kavukimba hii. Tunasikia ya Kitamba nao biko wanaikata na ya Mulole yote batakata. Siwe tuko huku comportement ya kujua hivi tujikomportea inaisha. Ile mko naona pale ndio kisi banaacha na ikata na kuiacha maji na vikingo ya ngambo ya Chala ambayo yote banaikatakata juu ni mianzi ndio ilikuwa vikingo banaikata yote. Ndio kule mwangalie mzuri. Sawa. Kambasoze kandi mbifurize kugubwa neza n'iki gitondo cy'umugisha cya tariki 29 z'ukwezi k'Ugushyingo umwaka wa 2025. Tuje mu makuru yacu ya mbere muri Ruturuturu ndagaruka ku nkuru zikomeye aho abarwanyi ba 23 muri Kivu y'Amajyaruguru urugamba rwamaze kubasiga babatari bake bagafata umwanzuro bagahungira ku butaka bwa Uganda bakayabangira ingata nyuma yuko Wazalendo yarimira bavuza imijugujugu y'amakompora n'amaguruneti. Ejo mwakomeje kubona inkuru y'incamugongo yavugaga yuko General Autoproclamé James Feke Adoyi ngo yaba yishwe n'inyeshyamba za 23. Uyu mugabo yamaze gukora video ayishyira hanze ari kumwe n'abarwanyi barimo bazamuka mu misozi ya Kamituga bagiye gufyonyura no guhangana n'inyeshyamba za 23. Turagaruka ku by'iyi nkuru n'igihuha cyakwirakwijwe na bamwe mu barwanyi n'abafana bizi nyeshyamba aribo bakwirakwije ibi bihuha ariko nta kuri bibirimo. Ndagaruka kandi muri teritwari ya Masisi ahazwe nka Kahuti bugufi bwa Muhanga aho barindwe mu nyeshyamba za 23 bamaze kuba bagenda basiga gatwe mu buryo bukomeye. Ni imirwano ikomeje kugaragara muri Kivu y'Amajyepfo na Kivu y'Amajyaruguru ngira ngo nkuko mwabibonye twatangiye kandi ubwo nabahaye ikaze mbifuriza kugubwa neza n'iki gitondo cy'umugisha kandi mbabwira nti abarimo barerekeza ku mirimo aho mwerekeza muhahe muronke Uwiteka bampera umugisha. Ntatindiganyije rero kiriya kiraro mwarebaga ni muri Kivu y'Amajyepfo aho Wazalendo yaturikije ikiraro cyerekezaga muri Mwenga Santere aho inyeshyamba za 23 zagotewe nzibira ubundi abahungu bazihata ikintu cyitwa maguruneti bazihata umuriro ivumbi riratumuka ziburaho zimenera ziburaho zihungira no kuvanga bamanutse bose bari muri nzibira abo ngabo bamaze kubifumbire y'ubutaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Tuvuye aho reka nkubwire yuko kandi ejo bundi ku itariki ya 4 z'uku kwezi kutaha kukuboza cyangwa ku kwa 12 Desembre Perezida Faci Beto na mugenzi w'u Rwanda baraza guhurira i Washington. Birashoboka yuko byahinduka ngira ngo murabizi ko ibyabo bagabo byagiye bihinduka inshuro zirenze 1-2 bagenda bahindagura. Kuri uyu mwanya rero none hakavugwa yuko Washington ariho ibintu bigiye kuba byarangirira. Nubwo ndebe ibyo basinye byose namwe muzandebere mumbwire byabe bya nama ya Paris ibyaya nama ya Brussels ibyabe byazangendo zikubagahuza gahanyuza hato na hato za Doha mubona hari ikintu byatanze ahubwo nibwo ibintu birimo birarushaho kuzamba nibwo ibintu birimo birarushaho kuba ibindi byo ku rwego rwo hejuru. Ubwo rero nta twamenye iby'uru rugendo rw'aba bagabo bombi i Washington icyo bazaba bagiye gukorayo no kujya gusanga wa mugabo ngo ni Donald Trump ukunda amafoto kurusha abagore n'abakobwa nuko bakifotozanya nawe akerekana yuko intambara ya Kongo ayishyize akadomo kandi byo kajya ahubwo ari bwo yitangije mu buryo bweruye. General Feke Adoyi James uyu nguyu ejo inkuru zari zacicikanye kuri rezo sosiyo abafana ba 23 bavuga yuko ngo bamutsinze ngo mu bice bya Kivu y'Amajyepfo. Uyu ni umwe mu bagenerali bakomeye muri Wazalendo kandi bafite abarwanyi b'intarumikwa bakora akazi ka nyako. Uyu mugabo rero ejo kuri rezo sosiyo bahimbye ikinyoma bavuga yuko rwose ngo bamurabye ivu ngo bamwivuganye
undi arangije arababwira ati mushobora kuba mwivuganye baringa yanjye cyangwa mukaba mufite undi mwishe mukamwitirira atari kugenda hari, ahita yerekana videwo yiwe rwose ari kumwe n'abarwanyi be barimo baratumbagira mu misozi ya Kamituga bazamuka bavuga bati tugiye guhashya umwanzi muri Fizi, ni mu misozi miremire ya Minembwe ndetse n'imigufi yaho, tugiye kuhahanganira ubundi ruhani nkoyoyo. Petero nagaruka ku kinyoma cy'injyana muntu hano hari ikinyoma rwose kirimo kiravugwa yuko mu 23 abarwanyi bayo baravuga yuko rwose ngo barashe Sukoyi. Sukoyi rwose ngo bayitsinze hano muri Kivu y'Amajyepfo muri Mwenga, ngiye barashe nawe ntiyasubiyeyo rwose, niyo bahise bayihananura bayikubita ku itaka. Ubwo baraza kuduha n'amafoto yayo, mujye mwibuka yuko nta foto nta cyabaye. Ubwo baraduha amafoto turebe iyo Sukoyi barashe ariyo, niba ari Sukoyi ishobora kuba ari Sukoyi yo kuri media, ariko kuko iyo mu bikorwa yo rwose ntekereza yuko ibyo byaba bimeze nko kwikinisha cyangwa nk'umwana wenda undi, nta kintu bayikoraho. Reka nikomereze. Abarwanyi benshi babarirwa nibura mu magana nyuma y'imirwano ikomeje kubahanganisha na Wazalendo muri Kivu y'Amajyaruguru. Murahabona Wazalendo wa PSLS, murahabona CMC, murabona VDP Wazalendo, murahabona amatsinda y'Abazalendo atandukanye akomeje guhata umuriro n'ibibeko kuri izi nyeshyamba za 23. Bikavugwa neza rero yuko ejo mu mugoroba wa tariki ya 28 warangiye, nibura abarwanyi basaga 300 bizi nyeshyamba bamaze guhungira mu gihugu cya Uganda. Kimwe hano hari ikintu cyo kwitondera, abarwanyi 300 bagiye bahunze gusa, cyangwa nabagiye kuri misiyo yo kujya gutraininga no gushakisha abandi barwanyi bashya, cyangwa se bakaba ari igico 23 yateze ikabacisha muri yo ikabanyuza Uganda, ifite ibindi bice igiye kubajyanamo nko mu bice bya ahantu harimo harakorera ADF. Muribuka ko FARDC imaze iminsi bahata umuriro bica kandi bakuramo n'ibikoresho byinshi, bakaba babona rero aho ADF iri barimo baracika intege, bakabacisha ruhinga inyuma bagaca Uganda, bakabajyana bakabazengurutsa bakaza gusova muri ADF. Icyo kintu nacyo nagitekerero ndavuga nti nabyo birashoboka. Ikindi cya gatatu ari nacyo kivugwa nyine hano kuri rezo sosiyo, nuko izi nyeshyamba zakubiswe bya nyabyo zigahatwa umuriro n'ibiboko, zigasanga nta yandi mahitamo yandi asigaye uretse ko bamwe bafashe umwanzuro bakavuga bati nta gahanga nta n'agatuza dufite ko gukomeza kurega imbere y'amasasu ya Wazalendo, nta mutwe munini dufite wo gukomeza gukubitaho imijugujugu y'amakompora. Bafata umwanzuro barihungira barigendera. Icyo nacyo cyaba gishoboka. Ubundi nanone ndagaruka hano muri Masisi ahazi nka Kahuti, ni teritwari ya Masisi, teritwari ya Mwenga, Warungu, Shabunda, Kabare, Karehe. Izi teritwari rwose zirimo ziraberamo ama operation adasanzwe. Kuko ngubu hano muri Masisi ahazwi nka Kahuti haravugwa yuko ejo mu masaha y'igicamunsi abarwanyi bagera kuri 7 bizi nyeshyamba bahatsinzwe, bakaba barahapfiriye bugufi hano ni Kahuti ariko bugufi bwa Mahanga, bakaba baraje kwakubitirwa na Wazalendo mu buryo bubatunguye, 7 bakaza kuba bagenda bahasiga agatwi. Ngayo nguko rero ibya fake yaduye ni muzima nta kibazo afite. Uvira iratekanye, Mwenga santere niho harimo harabera imirwano ni aha muri Warungu. Ndetse andi makuru naringe ntakugejeje nuko ndeba hano wo bita General Civil, yongera ngo muramuzi, ni chef wa operation muri Sokora 2, akaba arimo arakorera hano muri Uvira. Bikavugwa yuko uyu mugabo nawe yizamukiye muri Fizi, aho agiye kureba uburyo ki ingabo ze ziri kwitwara. Biraza kumusaba twitwararika, bajye bibuka ukuntu Cirimwami yagambaniwe akicwa, akagambanirwa kandi nabo yakoranaga nabo. Na Civil rero ntago akwiriye kugenda gutyo gusa, abagomba kwitonda. Siwe wenyine, ndareba hano n'uwo bita Colonel Benjamin, uyu nguyu niwe warurimo uroroganiza ingabo rwose zirimo ziravuguta 23 muri Mwenga santere zivugutira bya nyabyo. Uyu niwe warubayoboye aho babarimarimye. Ubundi mbabwira ngo mukomeze kugubwa neza no kugira umunsi mwiza muri rusange. Nge turaza gusubira nk'ibisanzwe.
mwese ndababona, mukomeze mukomentinge, murayikinge, musharinge, kandi wowe ugeze hano aribwo bwa mbere usakore sabone nta kibazo rwose, ntacyo biba bitwaye. This video is not default to promote any terrorist, violence or hurting. Our purpose and target is to inform and to teach, not to hurt anyone wherever. And I repeat that we never made this video to promote any terrorist or to promote violence or to promote any hurting. And our purpose and our goals is to inform and to teach, not to hurt anyone.